Hallelujah. Praise the Lord. Hai na hai tini belai keno sep kaham kai toro sengman lai phiu ka tang lai kai tani hamzak ma ka pai flaya. Hallelujah. So fadi tini bahai na seng jora ma kan klai lai ya kai ko nei. Dak ti ke phai be di ko lai no. Okay, bahai tong bai. Khasan tak mangda. Kai tani hamzak mum bisingo. Belai khatong khaza katong thokjak mangda. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi. Jefferson kai toro tongo. Mani mung judang nai, tong thokma judang nai, khasrang ma khaksang ma obelai judango. Hallelujah. So fadi tini bahai no hai na hai sep kaham zora kaham malai ka kai tani ko we kuplong lai na sakulong. Yes, belai kaham tang malai kai tani hamzak ma kai rok ma pai flaya ni sakawo aun bagai belai kena kaham. Hallelujah. Dakti ke faidi online no te share klai ra baidi sini kising mare te jati masak rok no tini bahai na sang kai tuni kok bahai kuplong angai te kaisa level sang promotion ang lai nei. Hallelujah. Faidi nga pula sang kai tuna hambari na lai garana tini ozora ka hamni bagi pal ke faidi sang mukum lai na te kai tuna hambari lai. Thank you, Lord, for your love and grace. Ozora kaham ng ramani, Lord. Ozora kaham nini kok basi kuplong na munsung, Lord. Sen excited nini kok kuplong na nini kok baik tibo. Like ya appreciate nilo. Ambay afa. Ozora ni bagi. Thank you, Holy Spirit. Nini praise nini. Jisu ni kuplay mong may kasafan tani hambay rishan. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So, narok tini the title hai ka ba kok bokri kok narok nok khana tamri sija. Bwsa Simi se Bupha ni Nogo Bolbrum ni bagi Tongwi Mano Selengrok ya. Bwsa Simi se Bolbrum ni bagi Bupha ni Nogo Tongwi Mano Selengrok ya. Okay. Fiaba tini kebango borok bomono hamzak lai male seleng tomungno hamzak layo. Okay, seleng tomungno kebang khatong layo. Fiaba jeng engka malik se bahai ke kaitor bai thang o sangsar tei hayung tei bebak ni bugra sabo male among ka chini kaitor a kaitor ni se jeng dosan ke ba jeng malik ya de batabo. Hallelujah. Abun bagin elam bagabo abun sejak tongo Bwsa Simi se Bupha ni Nogo Bolbrum ni bagi Tongwi Mano. Yes, Bwsa Simi se Bupha ni Nogo Bolbrum ni bagi Tongwi Mano Seleng ya. Pia borong ni tomong tag bahangi tong seleng no hamzak layu ko bangkok seleng tomong muni tomong no. Okay. Like for example, ang hamya to ni saya buno kaham no, but borok rok hamzak lai mani se. Omurani bagi bebak ni ama ke zan pran lai mani nogo. Especially ang bai thang ba sikla ran bisingo tam nogza kan male kaisa job da manno. Okay, kaisa samung ni sep chakri rok da manno. Ama ke kaisa tam nai musung mani belai excited tei kapra lai tong layo. Okay, tamu no sang chakri ke government chakri ke tam government servant nanjago. Okay, private chakri ke private job hai ke ba koroksa boss ni andaro. Abo hamya ya kaham no, but ang samani gang ke tamo sengje to malik ni sebut sang ke ba ke malik ngi man malik tomungo seng tongi man. Abo ni bagi kebang sai to lai ke sako go hai matongo. Okay, jadi seleng malik au felayo. Apa ni bagino ang waisa Facebook scroll kai tong pro
koroksa samosa falnai bai kaisa company ni manager ni kok no je pro koroksa bro explain khlai sai tong pro ang tamnai belai kheno bekas rangka tangmal koroksa samosa falnai singra falnai bini business abo botseng mani starting kishisan mano haibon baran malik so after কয়েকটা বছরনি পরে হাইকাবা কয়েকটা বেশি লাইমানি ইয়াগুলো ম্যানেজার বাহাইনো বেলায় প্রমোশন নঙ্গই বেতন রক বারিখা ওকে তেই সিংরা ফালাই বাহাইনো বিনি বিজনেস কতর কে ফুয়ারজাক মা বাই বিনি ইনকাম বাহাইনো গোबां ओंखा ওকে ম্যানেজার ni आज ए पोस्ट किसिसा अपग्रेड ओंखा बेतन किसा बारिखा फियाबा सिंग्रा फालानि तामुंखा आगि किसा फालो तावतेबो गोबां फालका जे मेनेजार मासो आजियो बसालो आजिनानि सेंखा ओके हाइफनो मेनेजार साकसांनो ब बेलाय शेयर काहामो ते बेलाय एसि बिसंगो तंगमानि बागै खम खम को ताम साका नों ताम बागा सखा कष्ट खलाय हनि साका नायदि आं बमा हाके बुसो खुसि के तंग आनि बेतन आं टाइम टु टाइम मानो आसा खादवा खलायना नाया आं फियाबा सिंग्रा फालाय ताम साकाबा yes nang je samungo engaging jeng belai kaham phiaba o samung je nang khlai mani abo nang nini bwsano yakar klang manya hakeba yafari manya phiaba ani je samung obotamo ang ani bwsano yakar klang thangmano phiaba ani bwsano ang je puri yafaro afurteba ani samung upgrade jaknai tebo advance jaknai te a setting khlaijak samungno bo tuidule haina ha yapri man phena hene aro sao okay just ang serangna bagai example lo manisi koroksa malik bai koroksa seleng ni farak tamo okay hallelujah ang just our business facing us hamani se as an example hisabe tabung naidi same tomur nang sangsar facing mang engage ngai tongo sangsani atui dolma naikol mau nang hamjago hungke okay nang kaisa limited facing nang thangi tongo संसारनि आरनि नों रां माननाय पजिशन माननाय ते बेलाय नायथक कायसा तामनाय पजिशन काहामनो नों माननाय फियाबा नायदि आबो लिमिटेड आं थांनाय रगबो शेयार खालायो फियाबा जेफोर नों कायतोनि आंति आजिमान आबुंखो अनलिमिटेड नों सिमि सेफ ओंया नों जिसु ख्रिस्टनो सुब्राय हनै बखाबाय पुइतो क्लाइस बखुबाय सुब्रायनि गसिमानि बाय नों सिमि मोथांजागिया ओ मोथांजागो नों सकबाय मानि बाय निनि नखुनि बरक ब आबनो बुजिमा बाय आ मोथांजाक मु हिमि मानफिरो ओके तिनिनि गाना गिनि ताखुक बुखुरु बाहायनो नों मोथांजाखाबा आ मोथांजाक मुं तमुंनो नगै बरक बाहायनो सतन जागै आ मोथांजाक मुंगो सकबायो ओके फियाबा संसारनि साख्रि आबाहाया जे पानि बाबु आईएएस अफिसार ओंखा माने न आंबो सोरङै आईएएस अफिसार ओंनाय आसक आबाहाय पसिबल या बाननाय काइतर बेलाय पसिबल नों जिसु ख्रिस्टनो बखाव पयतोखलाय सुब्रायहनि गयसिमा बे काइतर नखुनि बरक अंगो ते खरकसा बाहायना आबनो तमुंनो बखाबाय पयतोखलाय बखुबाय सुब्रायहनि गयसिगन हायन हाय काइतर बरक अंगो स काइतर नखुनि बरक अंगनानि बागै बेलाय इजी बेलाय कलाइसावो बाट संसारनि पोजिशन जे नों मान माने अब तो कमानाय जात बट आ पोजिशन नों ते खरकसना या फारि रिमान्या कलाइसाके बट नायदि काइतरो जिसु ख्रिस्ट ते आसके कलाइसा जों कलाइसाके न जिसु ख्रिस्ट फायै काइतर नखुनि बरक अंगै खातुम खाजाके जों तंथगलाय दङै मानो हालेलुया प्रेज द लर्ड सो फादि आबुनि बागैनो खासरांदि ते खातंथगदि आं एलाम बाग परि दङ दो फादि जतन पालके नायलेनो John chapter 8 verse sangangke 35 John chapter 8 verse sangangke 35 A slave is not a permanent member of the family ni so khoroksa seleng khoroksa muni abo permanent member ya bo jagani nukhungni okay jepro nang muni tono icha kalke thangsiri nang ke bot ma thangi ma painai bo permanent ya muni kun den permanent ngi menya okay yagulo tamsa but a son is
part of the piaba Bwsa hanggang ketamo among molburum ni bangin nukung ni. Haleluya. Tapi kaito bini Bwsa kalanya ni bagay lama sama kat Yesus Kristus. Abo ni bagay ni sakau verse na di John chapter 8 verse 32 Nogo. Okay, you will know the truth. The truth will set you free. Naku buino sai manai aku buisyo no ak khazagi tongmani jagani phiogoi amuni jagani phiogoi Bwsa jaga to phainai hini sao. Okay, 36 amake sao if the sun sets you free you are truly free hini sao. Sajla je borok no phiogo a borok permanently phiog jago hini sao. Whom the sun sets you free he is free indeed ni sao. Yesus Kristus nang phiokjak phaikya mane no nang permanently phiokjak a khajak ni obon kubi kok. Hallelujah. Taising question koroksa khlaiya troksana Christian habre jaman. Okay, ani thani abahai fan kri jang norong no habre renani sitogri renani do kaito ni kogo sa fan tongo dini borro oboro kaham ke buji sugyani bagino Christian hapkapu Christian kokkapu abbo bahai jinis habjangnai jat kokjangnai jat bujiya olpo bida boyongkor hono abono Yesu Kristo ni thik sarmani bai aboke Christian hunjaglai roni simida sumsong na karjak ba prithibini joto borokni sumsok na karjak khabo bai Yesu Kristo ni bahan sakakjangmani bai o orbin haikab orje life nai tongnai borokni simida hamya hamri rajak ba joto sungsani borokni hamya hamri rajaka Hallelujah Yesu Kristo boli rajakmani bai joto ni sumsok na karjaka theimungot klai tongmo joto am thangjak muni bagai yapri shari rajaka haika lama khlai rajaka obon kubiko Hallelujah praise the Lord aboni bagino Ephesians chapter 1 verse 4 sijak tongo sangsar sa snamjak yako afrono kaitor jengno bini borok khlai kaham te majra krei khlai naka Hallelujah praise the Lord phiaba tini tangai kungmo borok oje kaham positiono sok mane akaham je ya phare mana akaham tangi sagon nukjak yangi tongmale gosina naya Yesu Kristo tui je bini sumsong na karjaka bo abono gosina naya Yesu Kristo tui je bo kaham khabono bo gosina naya bos bini sungsani phan bini phanno bo belai ke important nungjago a phan baike bo ya prishana nayo aboni bagai se bo kelegi ma tongo phiaba sungsani joto borok no kaitoni Bwsano but tabuk o Bwsa hunjangnai se Bupha gosina naya Bupha babu huninjungna naya hingke a Bupha le tabuk tei Bwsano tei tam khlaisinai ba sungsaro sing kabang manungo abahai Bwsa tongo buma Bupha yakari sakni musung tei thangi tongoyo a sakni musung tei thangi tongoi nai nok yakari ang sasung tongnai hinai Bwsano Bupha le tei tam khlainai ba a Bwsa se Bupha bai tongna naya hingke Bupha bono musung phana naikoli je manno ba musung phana kaham ya phana musung marokna ya phari je manno ba manya tangle Bwsa bo bini musung tei ang nangbai tong yakni ongkhori thangmani kono dino ama haike ongkhori thangnai Bwsano Bupha thangai chubai maniya sungsani khoroksa borok tini borok se thuruksa ako hni bumung kobangma thebai tonglayo but khoroksa borok tuma bukung kolok tuma bukung bara tuma khitung kolok tuma khitung bara tuma bakhnai kolok tuma bakhnai joto borok rok no tabuk kaitoni Bwsa kaito rok kathar kaham khlai majra krei khlai yasagi najak mangse borok rok gosina naya ang ani musung tuin tongnai ani ang mani phaimono bo haikeno borok rok oji sakni sima bagi himani bagai akaitoni sungsasano yasagi manlaya angi tonglayo okay taising je question troksana Christian habri troksaka kaitoni Bwsa edaba Bwsano bogoshi phaikya manena akaitoni hamareno bo yasagi mannai Christianity abukuna habjaknai buya ongkhorjaknai buya you are already nang already kaitoni Bwsa kaitoni nokuni borok tabo nang gosina dai gosya da asuk misi farak Yesu Kristo tui nini je sumsong na karjaka
nang matangjak mono yasaka te akaham nang manka abono nang tabung goshina simise ang kahamung ka nei Jisu Christus se ani bagai lama bini bising te ang matangjak mungna manka ang mono bekhabai puito khlaimani bai bo ani bagai bebak samung kaham khlaiga abono ang puito khlaimani bai te bukuga ang subrai ning goshimani bai ang akaham no receive khlaiga just goshina simise goshiu ya prishana simise okay Modi government 500 টাকা বা 1000 টাকা নোট অলরেডি ব্যান খালাই রেখা কাসাম ন আবরো নং গসি আঙ্কে তো নং সবুত আবলে গসি উই নং ই আও নই নং গসি উই আক কাসাম ন সলাই কাতাল যে প্রনাও আফরনো তো নং সলি মাননাই বল সংসার নং আক কাসাম বাই তং নাই আং বং সলাই যে তং সাইমেন ya হনি নং আক কাসাম বাই তং রাং কা মিনি মরজি তা তং নিতা অবর হমজাক নাই তা বুতwa হমজাক নাই okay They bomba example nai. Musi manu ko buzi di tanglai khonjo kekrek kekhana nai buzi nai borok hamsa za. Hallelujah. Kaitor already sana kathar kaham klaina ka. Jisu Kristo tui. Taba abana je goshi phanye rokong ka ke bosani category khobjak sinai goshi phaya rokong ke ba muni ni category khobjak sinai. Nang tomono goshi hong ke ba bosa ngai mol brom kaitor ni no khongo tong sinai goshi ya seleng ngi tong na musung ke ba nang permanent ya. Nengau langma tongsak no, obosak tongsak no. Am porek neng push. Neng kaitu nukuni borok ngai manya. Neng tomon goshi angke. Jisu se ani bagai bebak samong kaham kelaikya. Ang mono bekhabai puito kelai hune. Zefro neng goshi wo. Okay, zefro neng buku bai subrai hini goshi wo bono. Afro neng an nukuni borok ngai. Goshi na simisu tabuk. Goshi ma banyak metangzago tabuk. Goshi ma banyak kaham ngai mano tabuk. Borok omono goshi na naya. Mano huntang lai. Okay, neng je tini langma tongmani, obo keba neng aji mani deba. Neng aji mani deba bo. Bai thang kaitor khairog nono kathang forma bagose. Tangi khairog nono because neng tau phano goshi phaya ko. Neng tabuk phano salai jagya ko. Neng tabuk phano ang ani musung tinglia ang kaitor niyang tise kaitor ni musung tise. Haka ang ani sak ang ani liya ang Jisu Kristus se kini neng goshi phai manya ko abon bagai nono khairugui na singi tongo nono wait klai tongo ani Bwsa bufro Nogo ki fil noh nei abon bagai maya ganang phani rung thoma sajago okay Bupha ni sampoti nakha a sampoti no phaloi sawi tomung sitra tongka samung sitra sakha grei engkha ni sa tini sem boro angganang khlayo o ha neng senamani da Neng je Nogo tongo je hao nok tangjak aha neng selamani da. Neng je samung sai tongo omo neng kai mani diba. Omo neng selamani da. Kai tor bai thang ya phang ni sime kai roi thai to phai manose neng hai ne hai busri kai fri thai roi sai tong pero a thai re nai sabo kai tor. Ni tam tong ba ani tam tongo sumsaro mung sapon grei. Hai pon borok tam salai ani hin layo. Okay. Bupha ni sampoti no sawi tong tudise Bupha no sini angke aborok butwa ya deba absala kuso Bupha ni sampoti no phalei je manmani rang bai sakha nengkha tomu sitra tongkha je hamia tong tongkha te bigra ni selai bigra position sogoi okay dini kebang borok kaitoni hao tongui kaitor snamja kaitor snamir mani samung no sawi kaitor mani langmana tui tong tutise kaito no hamya salai kaito no hut nei tong layo handi tang na tong no problem phiaba zora tong sini khasiwi khaki fil kang ke ba nang je hamya khlai mana kaito delete khlai nai te kaham katal no no add khlai re nai nang slai jang na musunya arong tong nai nini musunu tong nai tongdi tam khlai se tongdi ta 80 বছর tongana 90 বছর tongana bisingke 120 বছর tongana tongdi nini musung tuinya Abuni poriboto tongle, ay 120 বছর ni poriboto ফাইনে বলে তামো, আফর সাইমান নাইতা নেন, আফর সাইমান, তামন তে মুসুবিতা tongle, পয়সা ya jisu na buito lai, problem, kaya kubi ko, Bupha Simi se mol brom ni bari Bupha ni Nogo Tongwi Mano. Bwsa Simi se molbrum ni bagai
Bupha ni Nogo Tongwi Mano. Selengke Srapsani bagisi. Neng o sengsani 80, 90, 100, 120 bosor langmani bagino. Tomur neng Jishu kiri appreciate tongo hungke. Tomur Jishu no neng subrai hine goshiwui malik klai neng appreciate tongo hungke. Malik klai neng Jishu no malik klai ni langmani malik klai subrai hine goshiwui neng appreciate tongo hungke. O 80, 90, 100 bosorobo neng katuteng ke hamsawui tong thogui neng appreciate. Te abuni yaguli je langma abubon ninino. Tang malak kai toro sini langma mol bro ni se. Hage tau Bwsa engai o sungsarobo te o sungsani yaguli je langma obo khaksangai khasrangai tong thogui kai tor baimang tong na musung keba Bwsa category o sok paisidi. Tomun nang musung ya a mol bro ni langma o sungsaro simino nini gian bai buddhi bai nang thana musung ka thangdi Obopia ba 80, 90, 100, 120 bosor jorano. Choice ni thani use. Kalai sha kok suza suza. Or kono walai jangnai kok bukrei. Or kono bulai jangnai kok bukrei. Nasle boi kok sitara salai jangnai kok bukrei. Tomono goshina musu ya kaba. ठीक है, no problem. Go ahead. Nini je thana musu mo jang nang thangni. Bujina musu ya bujina na ya ka tai tam lek khlanya tongba. Phaba nang buji khangkele ya pri shoi phaisibi. Obasuk kotu gya. Obo pahar ruzang aba haya. Bekabai poito klaidi. Jishuni ni bagai tam klaika. Bokuk bai subrai hine goshidi. Haike na tamo. Matang zakmung ngoneng hapai manka. Hapai manka nang klai sase. Bekabai poito klai. Bokuk bai subrai hine goshima bai no. Bwsa category sok paika. Matang zakmung nang yasagai manka. Piaba. Obonol tapok di. Bwsa simino. Bupha ni Nogo. Mol brom ni bagai tongwi mano. Seleng srapsa ni bagai si. Hakin nang tabuk seleng category jang na musung. Na Bwsa category jang na musung. Seleng category na kama thangni. Thasing ang example lo mahai. Nang tawo ni business klayong ke. Abo nang simi profit saglak. Nang success ng ni business na klay sakir nang ni Bwsa na yapari ni manay. Tang malay abong ka malik ni tomong. Okay. Tang abo tay soya. Just example, since an example, kisar mas accurate abahin nang hinang samania, but naidi Bwsa Jeffrey nang kai toro payo. Okay, Jeffrey nang kai toro siniwo. O je sinimani bising te kai tone hamare bai nang Jeffrey sing saro thangi tongo. Nini ja lifestyle nini bukuk te ongkormani kothoma kaham bai. Nini tomung bai ke kebang ma borogrok. Selai jago. Hallelujah. Ang belai khas rango life paimani bai maganang ingya kabang borok Jisu Kristo ad ngi tongo te kai to ni kogo koplongoi tebo kai to ni asung sa extend ngi tongo kai to ni ha kwar ke phwar ja ngi tongo. Hallelujah, praise the Lord. So norok ni je testimony norok je khoroksa khorong ni je propon malayo te nong ni noksi nok arigana norok ni good example tomong kaham bai ke kabang borok salai ja ngi tongo tang male obono kai to tongmani mari. Abo rang besek tong abo important ya. Bo position o samung klai abo boya. Besek pora lai khagenak abo boya. But Jisu Kristo jepro keplayung olang mawo. Abo ni phanno joda. Hallelujah. So abo ni bagani tini sini serengjak na main topic tamo. Abo no ta pokdi. Bwsa simi se Bupha ni Nogo molbrum ni bagi tongwi mano. Selengke srapsa ni bagi se. Hallelujah. So fadi Kasrangdi katong thogdi. John chapter 8 verse ngangke 35. John chapter 8 verse 35. Hallelujah. Praise the Lord. Abhayang suffering itong kulum kongrai. Tomun tong genok share klay mano. Musa problemo. Po ito kladi. Jisu Kristo ni kaplay mong na kongkorit tangay na. Okay. Tomong na mong sasag samong saya ang itong kake. Poito klaidi. As hamong tini kalay sa akin vlog zari tangnay. Retse samudro kalay sa do zari tangka lamang gani bagay. Jordan tima kalay sa akin tuy do zari tangka hakran ng kornani bagay. Ayang ti Israel ok hindani bagay. Tomong nini mong sasag samong ng ramka ba abo sasag ng kake poito klaidi. Tini abo kalay sakena
lama khulok jagi thangsinai tomon nomung sasak hamia bai engage ngi tongka ba ni langma kolom ba kongrai bisma sama kabang ba rok keplai na nai tongka ke poito khlaidi Jisu Kristo ni mung bai dam rok ba bai tini klai saka wa hamui thangnai okay raja je order wo abono ungo bini rajyo wo okay raja ni Bwsa je sawo abono ungo Raskumar je sawo tau neng ang bahaino kaito ni mokolo Raskumar tang male seng Jisu Kristo no malik klai namani bai tabuk seng sabo Jisu Kristo ni Bwsa hallelujah kaito ni Bwsa so abon bagini chini bukuk te jong khormani abu ungo tabuk poito klaidi te neng receive klaidi hallelujah praise the Lord ang saimano oro nai tong nai rongni bisungo koekjono tongo kolom haika mungsasak hamya abo baike messenger gole hamliya aba hai baike suffer ngi tongo tei oro je nai tong nai ni nok ni borok rok nokuni borok bahaino abhai kusuk kongrai te kabang ma baike suffer ngi tongo poito klaidi dini srai srai ka hami thangnai okay jefur pon aba hai phayo obukugo sadi Jisu Kristo ni keplai mungbai kutuli ni sadi bomak khananai okay o ratha khayara mokora bosteki thank you Lord ang ni keplai mungbai ka sau kongrai kolom bisma sarnai tumor cancer bemar hamya virus kutulik in the name of Jesus right now all the life night on borong ni sakani nang kutulik borong nokhung ni joto borong ni sakani kutulik nini zora paikya get out right now in Jesus name oh ratha karabala remokoro bosteki be healed right now oh ratha karama bosteki thank you Lord afa oro the night on reng bisingo belai khena ka phrawi tongo samni shep ni bagay lo amaya fa asya no mani bagay afa apiyos bini langmo nang at khlaira mani bagay samung ni sebro win bona hamari khlai mani bagay na hambai lo oh hallelujah thank you amen amen hallelujah boito khlai di jara samung ni sep nai to gitong nai rok kai to already blessed khlai ka gosi sidi hambai hani kai to no hambai nang ani langmo samung ni sebro mani bagay hallelujah praise the Lord oh rakha ramasteki hallelujah praise the Lord hallelujah oba keno tebo higher education ni bagay yes ang teki sa porinan musungo aba ke sep nai to ko khaba rang pusugya okay taisa higher education ni bagay porinan musungi to higher education no klaina ni bagay ka ba tebo peba rang financial problem ngi tong aba hai tong khorok saro chin bisungo saimandi kaitor arang ni sep already khlai raka poito khlai di o ratha khara mosteki thank you Lord nangrang ni sep khlai mani pagilo apa bini higher education bagi je nang mani rang no nang ready khlai mani pagi oh hallelujah thank you so much oh shakara lara magara basteki hallelujah poito khlai di nang no abo kage yes tomono nang no hngke abo a higher education ni bagi rang nangi tongo rang kerengi tongka rang ni sep already kaitor khlai reka ni no khunga rang sok paisinai o ratha khara mogore bosteki takuk bidan hambai de kaitono mini pocket yagradi tini jo to bank balance bank account tongko yagradi kaitor bless khanya thangi tongo mini langmao je nangmani abono supungna thangi tongo poito khlaidi just declare khlaji hambai kaitor nang bless khlaimani bagai ano nang alaida khlaire mani bagai bai thang Jisu Kristo no ruin ngana ganang khlaimani bagai ang kriya ang bigraya ang ganang sining goshidi Jisu Kristo ni bising ang ganang si osubai hining goshidi amen hallelujah o ratha khara magore bosteki hallelujah paralyze ngai klai tongjak aba hai tong chini bisingo khoroksa paralyze yakung yakmaya ngai belai pek to mani tongkha tomung no abo nang no hingkangke nini aje paralyze engjak yakungo yagradi sadi Jisuni kesabai hamsukha gerikha Jisuni kesa bahan sekak jakmani bai bebak hamya
hamsuka paralyze gerika goshidin bukhobai o ratha khara molore basdeki paralyze get out right now in the name of Jesus get out paralyze nang pholahamiate paralyze ni mungnawai nang kaplaing tong maya kotuldi right now in Jesus name get out and be healed amen hallelujah ang hamka Jisu Kristo ni kesha bahan sekak zakmani bai ani bebak hamya hamri rezaka paralyze gerika goshidin bukhok bai o ratha khara molore bosdeki hallelujah chini bisungo mahai tongo bihik mane hik bai sai kathai man la yangi tongo okay hik bai sai kathai man la ya ngi tongo tam jan kaisa kokno tui norok tam nai walai zakti ingkha a walai mungbai khe norokni halok kuruk tui ngi tongo norokni je nokhung hik sai ni je halok abu kamana nai tongo phiaba ba sabo walai mung tui phaimla shaitan se norokni halok na sabo khogui tongmla shaitan se sadi ani logi Jisu Kristo mungbai halok sabai nai tong nai phalahan Kotolik ni yes o ratha khara mostiki halok sabai nai tong nai phalahan Kotolik right now in Jesus name Kotolik nin jara paikya nang on nokhungo kono dino nang tei abahake problem create khlai nang halok nang khongoi tanang mane tai Jisu Kristo so nokhuni malik family kai to na zu phai family ni owner malik kai thank you Lord nokhungo save khlai o ratha mostiki amen hallelujah praise the Lord tomun nang no kya family problem ok kai hamadi family restore kya family was a khogna nai tong sikok no Jisu Kristo mai damro rohor zaka gerika nang family tabok safety busi kai to na hamai redi oh hallelujah shakara lara magara mostiki oh hallelujah bara shikerima okay buas hazari tong nai toro tong chini bisungo okay tomun nang no kya buas hazari tong nai tomun nang no ke Jisu Kristo nang declare kayo ratha khoyera mostiki buas sari tong nai polahania kotolik right now be healed in Jesus name be healed oh ratha khara basteki nang hamsuka abua phasing je saitong phasing yagro dia bahike sadi ang hamsuka Jisu ni kesabai ang hamui manka goshidi hallelujah oh ratha khara basteki hallelujah tomono buas hazagi tong nai nang no ke hamsuka poito khlaidi oh ratha khara mokora masteki hallelujah oh shekere barabagara moloro bosteki o curfew ngmani bai nukhongo rang khoksapon korei ngi okay belai income ni source korei ni problem ngi tongnai orob tongo o je curfew haika ba o je pandemic ni bagai rang ni shep lama korei ngi thangka muthub jagai thangka abahai tongo o jagabo poito khlaidi red sea samudra phyokjak mani hai mane bagne ngi thangmani hai Jordan tima kran ngi thangmani hai lama ngani bagai aba haiken nini langmawo samungni sep te rang ti joto nini needs je nangmani nini langmaw nini no khungo kuplong nga thangai tongo Jisu Kristo mai declare kayo rang kuplong angi samungni sep paidi Jisu Kristo ni mungbai joto nangmarok supungjak sidi Jisu ni mungbai yes kuplong ang sidi kuplong ni in the name of Jesus yes so shekere balara bagara pastiki thank you Lord amen hallelujah poito khladi te kai to na hambai kai to nang jo to nang marang na sopungere mani bagi hne hallelujah praise the Lord oh shekere magara bastiki goshidi poito mane tamo nugya fan nokha maine fan man kha bono poito je aba ke poito khlai manai 100% Jisu Kristo o kai to ro bor khamsa ja Peter poito khlai ka tiyo himi man kha Bartimayas Nognai hini poito khlaika nogui manka okay am 12 bosor risuma thagya hamnai hini poito khlaika hamui manka okay Lazarus ni bini bai song kathangnai hini poito khlaika kathangai basaka nangbo tomono poito khlayungke samungni sepkerengi tongle sokpai kane poito khlaidi sokpai sinai no ratha khara bosti keri poito khlaidi Jisu Kristo Basak sakrobi tongo hamsinai hamka hani poito khlaidi Bwsa sama
hamsuk ka poito khlaidi o ratha kharam mosti kiri okay je nini education ni bagai rang nangi tongmani rang sok paika poito khlaidi o rakharam mas norong je halok wagna nai tongmani halok manjujak pika restaurant pika family poito khlaidi o shekere lara magara posti ki kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai phlaya oh hallelujah raba shekeri makara balara mastiki oh shekeri makara bastiki yakungo bothai engjak bothai koto kola hai sabutongo jaga chini bisingo okay yakungo bothai koto engjak kola hai ke orotongo chini bisingo khoroksa kaito hamre na musung jago tabukno instant oh ratha kher moste poito khlaidi oh ratha thalare bagara be healed right now ongkhodi bothrai hamsidi hamsoksidi Jesus Christ magsau Catholic ratha kara bastiki be healed right now be healed oh ratha kara mastiki amen amen hallelujah oh shekera bagara mastiki shekeri makara balara bastiki hallelujah hallelujah oh rana kara magara bastiki hallelujah hallelujah rest me yes ini bisungo rest me ni korokso tango kaito ni nukungo yes the like and blessed klanya tangi tong kaito just nin bokoro yak jadi kaito na hambai kaito nang nini gathar yak baikya ani langmawa an nukungo yak biara mani bagai bial kerikya alai da simisini sadi biamar kerikya kaham simisini sadi oh yatha kara moste ki thank you lord rest me te bin nukungo na hamari klai mani bagai hallelujah oh shekeri ma shata talare bastiki yes ani cerai ni admission ni bagi kisah suri di belai rang nangi tongo sandarai already nini bagi prayer ni thanga thaisingo study higher study tege sa upgrade ni bagi rang nangi tongo kaito already thaisingo phonogui rekha ar rang already no manage engka mane arrange khajakan ni bagi okay Chandarai mok poito klaidi nini cerai ni bagai je nangmani joto rang abo already arrange khlaira jaka kaitoro poito klaidi kaitoro hambai kaitoro ni sadi nang arrange khlaira mani bagai hambai kaitoro ni sadi oh shekere lare baste kiri hakara mara bara shekeri magara balara bostiki hallelujah yes kait noroni nangmano saimano aboni bagai no hain ereng bukuk ti ongkhoriya do kaito je phunogui tongmane abono angdarong share khlaido hallelujah naibi chungtomon kaito depend khlaio hungke kaito joto nangmano sini supungoi ro je prosang sangsar phaisingo asao sangsar phaisingo jora kobang ro afro se kaito singoi kok saime yango sini nangma yafana musungma rongna yafari mayango aboni bagin phaidi sangsar ni samung bak khlailai no phiaba jora kobang ko kaito ro di sengsani samung abo seng all ketang tongmani sengsar mak khlainai samung ma tangnai sakri mak khlainai bebakno mak khlainai abo tak khlaijini ke phano sagla tomono sawongke abo je sanai abo saya sawi tongo kubi kong ke seng samung mas mak khlainai hardwang mak khlainai samung tomono khlaya ke maita suta sadini saw samung mak khlainai pheba asike samung mang kelagi ta thangdi kaitono jora rimaya ja kaitono jora radi hage kaito nini nangma tamo abono nangbai share khlainyam nung kok salanyam musung jago ni nangmarang supungoi nono tebo bless khlainyam musung jago hallelujah samung ni jaga tondi nini babuni position nang babuno tondi hallelujah praise the lord sing tomung no nogo nokuni okrani bagai gathar kok muino khati ui tono ela gathar kok maino khuri tono kebo sanani slide sekang yagrena ni slide sekang nokuni okrani bagai mui maino seng arrange khlai toni ro tangai seng nokuni okrano borom ro babuno borom ro thagono borom ro nana borom ro nokuni je okra rokno ha o tomung ka ham tabuk nukjak thaya sek borok rongni thaniwo pheba abo tamnai kaito no borom ro nani bagai kaisa phunok bari abo nang sengsare nini okra nokuni babu nokuni nana thagono asike respect borom ro hungke nini babu soinno snamnai borokno snamnai babu kaito no sung busuk borom respect re thai nang sapung busuk samung khlaina busung khlaidi at least horogon ta kaisa ha
at least tabuk sengje zora ri tong ma oba ke gonta kaisa pano zora ro dita hake se kai to nung bai kok salai ke nung kai to ba halok nara ke kok salai ke se tam nang nang ya sai manai ble nung mang ka phrai tong kai to nung submit se khlai ang ke excuse me hallelujah nung mang se ka phrai tong nung kai to zora sri ang ke bahake kai to ni lang mau nang marang no supungai manai ba Bwsa Bupha no se depend khlayo sengkai skai to ni Bwsa tabuk sengkai to ni Nogo ni borok tabuk angko o Bwsa ang Mano huni mang khabromui tong hungke Bupha no bini nang marok no share ke se khlaya hungke bahake supungai manai ba phiaba kubai kok tamonai di kai to asike sona hamza ka Jisu Kristo bebak ya phare bai ka ni sao mungsapan narak liya suknani joto hamari chini bagi lokhlai re ka ni sao tabuk tamo hambai afa nang ani babo ani malik ing mani bagi Jisu Kristo toi ani cherai ni bagi admission ni bagi rang nangi tong mani eren sengi thangka poitu khlai ni poitu ki ni buko ko songkhor na eng kha ni ma sanai ne sengkha eren hambai kai to nang eren khlai re mani bagi hallelujah yang kesakwar kotor ma sadi Jisu Kristo kesabai hamis thangka bo result nang nognai ini kung mo koborda hai kesathi phai tong tang ham kaning ko sinai ni sa ma go sinai poito obrun poito hono oma ha ke nang go simai hanggang ke a poito nang ko su khobja ya a poito nin khani ko su krai jara poito gna ra hanggang ke kesa kwar no farse Jisu Kristo ni kesabai hami thang kaning go sinai te hami bo thango mokol kana bati mayas mokol kana sai prun simi nuk thothok hani borok asai prun si mokol no yakun ni nuk na hini asaya bo asai prun si mokol no ya phana se bo tam asaka hamna yang Jisu Kristo wo hami bo manka 12 bosor oli ngi thangka bo risumani thagya phiyasang na hake thangsiwan hani bo tamnai harmani na nangmani phiaba Jisu hamri man honi poito khlai mani bai hami man khabo obono so hono poito a poito ni ani thani sor sok paya kongka kai to ni kok kuplong khlai di Romans chapter 10 verse 17 no yes Romans chapter 10 verse 17 suya tong kai to ni kok khnamang poito phayo hallelujah a poito jafru phayo afron goshi mano Jisu ni kesabaya na hamira hamle za khanai a poito jafru phayo afron goshi mano tam nei Jisu se ani subrai nei hallelujah a poito jafru phayo afron sai mano Jisu bai ang kathama bai thansang mani bai ang borok ketal engkha nei hale a poito jafru phayo nga poito phaina bagi tam nang kai to ni kokno khna nang daily sal brom hallelujah hallelujah praise the Lord oh shekerela ramagara makhara bosteki nang kaham Lord ni khairek ma hamzak ma pai flya oh hallelujah thank you oh rata kara bagara masteki oh rata talare bagara bosteki ekere boro bata para balara basteki hallelujah yakong yakurai sajagi tongai tore tong sini bisingo yakong ni yakurai maika ba yafatola belai sajagai himi manyangi tek to mani tongka okay kaitor hamrir na musung jago oh ratha khara mogore bos deke plead the blood of Christ Jesus plead ka tharang yakurai saka saro be healed right now be healed Jesus Christ mang saw hamsidi thank you Lord the hamrir the money bagi oh yakara bas deke no nung no ngake amen ni te hambai ni kai to na hamre de mani ba nang receive klai nai chini bisongo tongo phataro tabuk phano nogo phaime ngai tongka financial problem plus o pandemic ni bagai saimandi poito klai di kai to ni bagai arrange klai ka nang dakti no nogo sok pai nai te klai sake no rang ro bebang ni arrange ngai klai sake nang nogo sok pai sinai poito klai di thank you Lord je te prani phataro nogo phaime ngai te ko ban hasteo je tongnai rok brong kan hambai lot nang brong ni bagai lama arrange klai mani bagai rang finally sep nang arrange klai mani bagai thank you Lord thank you amen oh shekere bagara mana rabas deki oh hallelujah thank you Lord oh shekere bagara balara mas dekere hallelujah praise the Lord hallelujah poito klaidi tomur nini ogo taphan sarai engya khongge poito klaidi kaitor good news rana thangi dong okay
poito khlai ta phar nini nokong nang nokong khana musung jak sugui tongka nini life partner reading ya khong ke poito khlai di kaitor arrange khlai na thangi tong kaitor already arrange khlai ka o ratha khara bastiki okay nang expect khlai mani abon 11 tebo kabang tebo kaham kaitor arrange khlai ka o ratha khara basti poito khlai di hallelujah shekere bagara malara bastiki oh hallelujah business yang nahni wan sukna chini bisingo tongo business yang nai okay hambai de kaito no nini bagai je nang je asawi khatongui tongmani abono kaitor khnaka okay a business nang chengi mansi nai Jesus Christ mang declare kayo business muk thango sokpai kha Jesus Christ ni mungbai ngsuka lama bebak no ready declare jaga rang ni lama je business ni joto nangmani equipments bebak no yes ready declare jaga Jesus Christ ni mungbai amen amen hallelujah praise the Lord agte kaisa clear khanya musungo nang tomung no 100% kaiton depend khlai hungke nini joto nangma kaiton na arni no kuplong ang nai hallelujah praise nang kafra na nanya tai bui sungsani borok kafra tai nang nga poito sa kafra nai poito sa temo nang tam nai tajani phai nai obosai kaiton tongmani mari hingke sungsani a kafra ma ga kafra ya poito kafra o ha ga sungsana automatic arrange sungo te kelai sakana samono sung kelai thangman hallelujah praise the Lord oh shekere la ramagara mastiki hambai kaito hambai Lord nang hamari kelai bless kelai tongmani bagai nang kaham Lord nil khairok ma hamjak ma bai playa oh ratha thakara mara baste kere oh rabara bara 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 thakara manara mostiki hallelujah thank you Lord okay phola hamia we kobol jagai ni nukuni khoroksa borok abnormal kobor ngi tongka abahai tongo oro khoroksa nai tongnai ni bisingo okay maybe khorok ni engana abahai problem phola hamia we kobol jagai kobor ngi nukuni borok bai kono relation krei belai khen tekto mani tongka samung nongmung krei okay nogo sobi matono nukuni onkhori thango abahai problem tongo abo tomun abo nini nukuni borok ngangke nang poito khlaidi kaitor abo solution na thangi to nin nukungo o ratha khara balara bastiki phola hamia get out nin zara paikha o ratha khayara mastiki ne o borok ni busago nang te applying to malia get out on khodi right now in Jesus name get out o shikere lara bakara mastiki get out right now Jesus ni apply myself Gotolik, be healed, be strong in Jesus' name. Yes, thank you, Lord. Hallelujah. Na hamre mani pati. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Tako gupta, nini allergy karikya, hamsuka. Jesus Christ ni kasaba kang declare kayo, kahamung suka. Oh, ratha karaba, tako gupta ng kahamse. Mungsa allergy karikya, goshiri nin bukogo. Jesus ni bahan sakak zak mani bay, allergy hamre zaka. Karikya ani bukur kahamse. Allergy, karikya, hamsuka, goshi dako gupta. Oh, shikiri magara malore bostiki. Hallelujah. Praise the Lord. Nang je khanai to mani kai ton kok au belai kaplai. O buku bai shadi o kaplai kok no. Kaham ni sasibi. Kathar ni sasibi. Goshi sidi hamso zakne. Kaplai ni goshi sidi. Gyan ganang se ni goshi sidi. Jesus Christ ang kaham kokka. Hamsa zakse. Wisdom ganang se goshi sidi. Hallelujah. Takong bidan nini nok belai hamsa zak nini nukung ni malik tabo kaitor yagar zak nini nukungo khasra ni khatong thongti oh ratha kharabala ramaste kiri oh hallelujah thank you Lord hambainge tini asunu sitem kaitor sungna hamzago bini khairok ma hamzak ma paiflaya tawana di obuko ka hammang sanani siangdi soidan khabrum sini khabrume ongkori thana nini nukung nini kani nini hastin yes yang khurma nang je persen kaitan kiru shwa khana se nang je kaitan bai salai ni sakni musumi tong nan sengo apro shaitan phan manjago apro shaitan bini musumti ni langma ke no ostaroi no problem khlayo okay but je nang kaito toro shaitan kharo ni nokung ni langmani o shakarela ramosori ni bagai shurdi lomani hamyako ramosori hamsuka jisuni ko sabai hamre rezaka oh shikere balara mastiki amen hallelujah kaito na hambai
belai kek ani nangmani no bebak no supung romani bagai yes bokok maya nang hamsa jaksi hallelujah praise the Lord ani darani busajak barbi tabuk GB ICU Japanese antivirus manja virus kerika barbi ni sakawang jishun thika tana saro jishuni kesabai beba hamya hamre jaksi abu sakri malik kaitorse declare khai Jesus Christ ni mungbai be healed right now barbi Debbarma hamsokha Jesus Christ amen thank you Lord for the healing no ratha kara bagara bas deke bokuk lose hamsokha barbi ni sakani joto virus kerika jishun thika tana sajak tawa arak kathar simisi kaham simisi daktin nogo sokpai sinai amen hallelujah oh yatha kara bas deke poito klaidi kaito hamrei mano oh ratha kara hamrei rejakse already fighting it tina asana situ jotona hambai okay norok tomuno Bible study the body of Christ ini sini kaisa group tongo WhatsApp group norok botomuno aro add namu sungo tapane add ang phayako abai tongo hungke norok add ang imano ara sing daily 8 ta somoy Bible study khailayo okay ani WhatsApp number norok bumung sei norok ano text khlairadi hakang norok add khlairowana ani WhatsApp number ke 9774518979 9774518979 okay norok ni bumung sei ara ano kaisa text clear di hakang norok no the body of Christ the Bible study clear men kaisa group tongo WhatsApp group arang norok no add clear wana hallelujah praise the Lord Chandrai mok te kaisa ani bagasur di kaitor hamari romanik sakri regular manatoi okay nin sakri promotion ng sinai okay regular type promotion double blessings Jesus Christ ni mongbai ang declare kayo Chandrai mok ni shakawo amen okay regular bongnai type promotion ungmai Jesus Christ ni mongbai amen hallelujah praise double blessings Jesus ni mongbai bishas khaidi taya sakti amen hading ke tina sanu sinung na okay kaito kaham nini khairok ma hamza